Za Srpsku crkvu i Srpski pravoslavni narod Kosovo je sa Metohijom sveta srpska zemlja. Danas, nažalost, zemlja okupirana, u kojoj se Srbi isteruju, ne gledajući kako i na koji način, svim sredstvima, nažalost, uz pomoć mnogih savremenih sila. To je oblast gdje je bio carska prestonica, Prizren. To je oblast gdje je centar Srpske crkve, Pećka patrijaršija. Dovoljno samo da kažemo da je u srednjem veku na Kosovu i Metohiji bilo 1181 crkva. 113 većih i manjih manastira. 48 isposnica, velikih i poznatih, 96 tvrđava i starih gradova, 14 dvoraca srpske vlastele i 534 starih grobalja. To najbolje govori da tamo Srbi nisu od juče, nego od mnogo vekova. I ono što je još važno, da su Srbi, srpski narod, prolili ogromnu krv braneći Kosovo. Turski popis 1655. godine, gdje su sami Turci konstatovali da u toj oblasti koja se poklapa sa današnjim granicama Kosova i Metohije bilo 13.057 srpskih domaćinstava, 75 vlaških, 17 bugarskih i samo 46 albanaških domaćinstava. Tako da je danas ostatak Srba na Kosovu živi najtežim životom, verovatno u našem vremenu. Poznati su Jevreji kao narod koji je stradao, i Jermeni također, i posle njih, nažalost, u ovom vremenu, u ovom veku, strada srpski narod i na tim prostorima i na drugim prostorima, tamo gdje su vekovima zabeživali. Kosovo i Metohija spadaju u 5 najsvetijih mesta Mediterana. 2012. godine Odsjek za kulturu Evropske unije u Briselu uvrstio je srpske manastire Kosova i Metohije u najsvetije oblasti svjetske istorije i stavili u red sa 5 značajnih oblasti. To je sa Jerusalimom, Svetom Gorom, Mekom i Vatikanom. Dakle, sa njima ravno stoji Kosovo i Metohija po svojim svetinjama i po svojoj svetosti. 4 naša velika manastira, to su Dečani, Pećka patrijaršija, Bogorodica Ljeviška i Gračanica su uvrštene u svetsku baštinu kao srpski manastiri. Nažalost, danas čujemo drugu priču. Verovatno će biti potkrepljena od iste institucije koja je proglasila srpskim, možda sutra kosovskim, duhovnim i kulturnim vrednostima. Da li to čine da bi dokrajčili kao i one koji su porušili, ili da se
koriste našim svetinjama kao svim da time dokazuju neko navodno svoje postojanje ranije na tim prostorima. Bilo je teških momenata u prošlosti. Srbi su to sve podnijeli i pretrpeli i dočekali 1912. godine da budu oslobođeni teško turskog ropstva. Mi smo vekovima živeli, pogotovo od 16. veka po ovamo, kada je tada bila velika migracija albanskog življa sa narodom albanskih i nikada nismo ugrožavali njihove živote i mi možemo i umemo da živimo sa drugima, zajedno, jedni pored drugih, i sa naše strane neće biti problema da i taj narod koji se našao tamo može živjeti u zajednici sa srpskim narodom.